Kadong pang pay mi say, Jane Ariwi semi-final he live zadra, YouTube li live zadra, Indigenous Hills Network, Indigenous Hills Network chui channel jili sampangra, Ariwi he, YouTube li live zadra, Indigenous Hills Network na Jane ang sonobing na hili yang dalaya ka Paula mi say, Indigenous Hills Network chili YouTube li live stream samira. All the best to all the players. Array first semi-final he ngayon kita kali team kani he Tingroi FC na Youngster FC na ngayon kita kali ni cina team kani na katong rating ramping ni na sakchang dam matalakin ngayon mirai giji jihan dalay Tingroi FC wang Ashina Paul sampang ga Mr. Ayu number 6 li mitalaga chui lagi na anak taksang milga Mr. number 8 na Tingroi FC 8 na singlaga 20-11 na sakchang de Paul jing hang rock laga kateo ka 20 na kabang na katakau kita outchok lerai Tingroi FC wang Mr. number 15 na throw in kui milga 19 na singla array la Mr. Yumi na alung ni sakchang dang hai isat nga 23 na 15 la sakchang dang ngapain rock la alungli slightly mathala khai bola khai heading sasang milushit alungli Mr. Tingroi number 8 na single mathala khai bola khai tem sai ka goalkeeper Youngster FC goalkeeper na mathala khai na tu khui milaga ana ina ka thakchang milira da chui line ka thakchang mi khwang ran na chui line ka thakchang mi bamba mai re arila alungli yungno Tingroi FC goalkeeper na khui le re ana her milga Mr. number 4 na Mr. number 4 na alungli kita ka thaksang misik le ngran tale mathalak khai Paul aka crossing sami ga number 4 na Youngster wi number 4 limi lega het sang rock lega out chogo gida Tingroi wang throw in action pang le number 4 na her milga Mr. Ayuti ana alungli ka thaksang milushit lega Mr. number 18 na khwi jana offside tai re jogida referee bing la flag chi matha lagin khangka mi khai jiwang ni shit le ye Youngster FC defender na Mr. number 4 li pass samit le number 4 na Youngster FC 4 na alungli ka thaksang mi Mr. number 7 na mathalak khai head aka mishang naga number 11 na single arrow Tingroi FC 11 na single mathalak khai crossing aka milga sakchang dang hang roke ka Youngster FC goalkeeper na to khui laga awi teammate pingli pass sami lushit laga chui lai na ka thaksang mi laga arila goal attempt sakwai Youngster FC na sakchang da kathang jinei ka Tingroi FC goalkeeper hilaga pai meaning nei Mr. number 1 goalkeeper Tingroi FC na chui lai ka thaksang mi laga 4 na head sa laga 23 kala 19 nang hang rock laga alungni 4 na head sasang milwi Mr. number 9 na khuili khwai sang ranai ka back push sa oi jaw gida referee na makham ya khaleo gida aroi Youngster FC wang free kick aka sampang tle Youngster FC we captain number 4 na pass mi khwai sa laga number 7 na khuili shite 4 na khuili shit laga alungni mathalak khai side li mitalu shite sakchang dang hang rock tle sakchang dang bang rock laga number 3 Tingroi FC we number 3 na chui line na thakchang mi li shite number 7 head salaga matsu thuda Mr. number 9 sampang no shit le Tingroi arila number 8 na single number 8 na sing sakchang da makham ya akhaleo gida referee na falling side re jaw gida Tingroi FC wang free kick aka sampang no shit le kikika sakzu akhaleo gida Tingroi FC number 8 li sakzu leo gida Ashiwi manager sakchang da yongzang middle ye Array ngareo da khlai team khani Tingroi FC ena Youngster FC na mathalai ngareo mi da khlai hi kachang khat yari bing wang mi khangai ma match akhang sala pai gi hi phaning da ye
Tingroi FC Wang, free kick ak sampang play. Tingroi FC captain Mr. Ayuti na kataksang migi da sot lay. Mathalak kai pol aka alung ni kataksang miliga sakchang tang hang rock laga. Goalkeeper na to khuli shit lay. Kachang khat team khaniwi here. Mathak chang khat lay. Thalak khai match rayang ming sak ngai short lay yari bingni lang kaulu shitlay ari match ri khamathahi kachang khat ni yang ung chaut lay ge ji Mikey trainer hang ni shitlay Youngster wang free kick akasampang lida Mr. Chui lai na Tingroi FC na kataksang milushide. Kat shot akasat lay arachali pamdak lay na shnabing. Mr. Miyoshan na tuna kawaw kwan hishaka hiwak li krami logzi ngkaw lushit lay matalaka ete makasalaga kulashilakay na out chogaw gida arila Tingroi FC wang Paul sampang lushit lay Mr. Edina, Chilai na taksang milushide. Mr. number 23 na 11 section tang paing rock lay section tang paing rock laga side li sing ta laga Mr. number 11 na mathalay sing play Tingroi FC pass sami khwai sane ka kateo ka kapang naw gida out chokai rai Youngster FC goalkeeper na Paul ji hai milga ka taksang mi khwai rand lay Chui lai na kataksang milushit laga along li 23 na 7 na paing rock la Tingroi FC na saksang tang hang rock la number 9 ni pass sampang Youngster 8 na kuy lushit lay along li mathala kai pass aka misang lay ka Mr. number 4 na hiva in la kataksang mi siya pa ita Mr. number 8 na pek pass salaga mathala kai number 9 na item kasanay ka goalkeeper hi kapay maning rock na keeper na pass milushit lay Youngster goalkeeper na pass miliga side li sing lay aroy la slightly mathala kai pola khamishang nushite Mr. number 18 na Mr. number 16 ka paing rock laka Troy naka Youngster wang sampang lay Youngster Mr. number ana chui la kai na along ni ka taksang mi laka 13 ni head kak sai na 3 aning hang rock laka ki ka hand ball aka sulu yogi da Mr. number 3 Tingroi FC number 3 na ka thakawang rand lay ka hi number 6 na kathak mathang ire da Tingroi FC with 3 na kathak milo gachi hi ali hai milaga Mr. Ayuna mathala kai pass aka along ni mizang le 15 na single Tingroi 15 na single ga 15 na 15 sakchang tang paing rock laga side li mital ga 11 na 20 sakchang tang hang rock laga makhamaya akhale ogida falling kasale ogida are hi Youngster FC wang free kick aka sampang play Youngster FC number 4 na kataksang mi khwai randley number 4 na chui lai na kataksang milga along ni sakchang tang paing rock le number 3 ni head sa sang milushit le Tingroi FC kala number 16 na slightly pass midalaga Mr. number Youngster number akana khuilaga 16 na single arila 16 na singlaga Mr. number 21 na along ni mathala khai pola kha mizang Youngster pola aka mathala kai ne mizang laga Tingroi FC defender bing na head sa laga kalosh lagen out choko kida Mr. number 16 Youngster wena Troy na ka sampang lushit lay Troy kuila mathala kai pass mizang khwaing ran along ni arila sakchang da pass mi gizang jili na Mr. number 11 na Mr. number 11 and 20 sakchang tang hang rock laga Mr. number Tingroi FC with 15 na kuilga 15 na Youngster with 15 na kuili khwaing ran lay Youngster with 20 na Troy sampang lay mathala khai pol aka Troy na ka milga mathala khai crossing sai crossing kasachli crown wi condition hina checking hina mathalak machi thuda aw chokai re Tingroi FC goalkeeper na ka thakshang mi khwang rand lay
Romney later Clay, Avu Ava, Amaingra, Achongra, Azurungra, Apanongra, Aktongra, Nutumni, Hang Shitley, Kajunkat, Matri, Pamring, Open Memorial League Tournament, semi-final, first match, Mathala Igning Really, Jenna Mutumping the La, Kawal Kwan Hishaka, Kajunkat, match witness Karasami Lugi, that we don't call a shitley. Tingroi FC 15 throwing Quilga, Mr. Number 7 Mitaye, Kateoka, Galakshi Kala, Het Kasali, Kateok Pang Nogida, Youngster Bang Sabang Shitley, Youngster 8 na, Matalak Kaina, Napichong Havak Sane, Kalashilakaina, Mazutuda, Ari, Tingroi, number 4 na, Alumni Matalak Kai Pola Kamizame, goalkeeper ne, he will out Taugida. Ila masing la para ke jiwangina awila Youngster FC goalkeeper na singphung naga kathakshang mi khwai ran lei kathakshang me re si ya na semo Mr. Number 6 na khuilga ayu na khuilga het along sasang jena Youngster player bing nang pai khuilga 13 ni pass mi shide Mr. Number 23 na mathala khai pass aka Mr. Number 8 li milga Youngster 8 na single mathala khai along ni crossing ak sami ka ayuna mathala defense sami li shide Tingroi FC na awila singphung na ka sang jena Youngster nang pai khuli shide Youngster number 16 na single mathala khai bola ka mitalo shide mathala khai bola ka 12 na side li mitalo shide ka 16 na crossing mathala khai ak sawmi ka yellow kaka kamata ATM clay Youngster bang throw in sambang naga 20 li hermit lay 20 na 8 li pass milishit ka mathala khai along ni kapsang milishit ka Tingroi number 3 na defense salaga 20 li pass milishit le Youngster ka teo ka pass committee ka bang naw gida Ari Tingroi FC bang goalkeeper pass milikhwai randley goalkeeper na kathakshang mikhwai randley Tingroi FC goalkeeper na Tingroi FC goalkeeper na kathakshang me chui lai na kathakshang mi ka along ni satle ball hi aru hi 19 ni head sare ka mokhiro tuta Tingroi FC na kathakshang mi luiga Mr. Number 15 ayet ana 23 li pass mi lishide 23 ni single aru 23 nam thalak khai side li number 13 ni kapta khami ne ka kateu ka kapang nau kida Tingroi FC wang goal kick ak sambang le Mr. Ayu Tingroi FC captain na kathakshang mi khwai ran le Tingroi FC captain na trilai na side li kathakshang khami ne ka kipa khamalai sa thugida Paul ji out chogai Youngster wang Mr. Number 20 ana along ni mathala khai bola kathakshang mi ka ayuna hila defense sa paida kathakshang mi jana Youngster 16 na singchat laga Galash lagaina Paul sina kateu kathak naw gida out chogai throw in hi Mr. Tingroi FC Mr. Kujar na khuitle Kujar na along ni mathala khai Tingroi na kapsang mi number 15 Youngster 15 ni sambang lu shide mathala khai side li Mr. Youngster 22 na singphung laga sakchang da nga han ngrok laga ngarheong ngrok laga sadak leijili referee na makhamya falling kasale eri jogida Ari Youngster wang free kick akha sambang da lei kazan khat sangbai lak khai goal sangpai lak khai ATM sakhwaida Youngster captain Mr. Number 4 nala ila goal sang chapaida ana sakchang dang randley Arila Youngster wang free kick sampang ili Youngster player akana mathalak khai along ni kataksang mi Mr. Number 4 na hangirok laga number 6 na defense sa shok player Tim Kniwi coacher kala
manager bingi lung sam hi thei laga ka changkhat malung ku chung chawi arila number 8 na Youngster 8 na pas sami lu shi Tingroi na ngapai khuli shi dai number 11 na sing phung laga pas mathala khai pas a kami sang ka yang lo Youngster goalkeeper na yon tap khui laga arila mathala khai ashui player bingi pas mi lu shi dai along like taksang milaga Mr. number 15 is side victory da milushit laga number 15 foreigner 22 sakchang dang homework laga pass mikhwai number 15 na khuilishit laga ayat na khui laga mathala kai post bola ka pass mitalushit crossing sa mikhwai ran laga kacham khat Tingroi FC defenders ping hila ka pai meling nei yengo Youngster na khuilishit laga mathala kai bola ka kathakai ka Tingroi FC goalkeeper na mathala tu khui milga chui line na taksang milishit laga Youngster number 4 na head sak jena ka klashila kaina khetaw gne ka goalkeeper na khuilishit le goalkeeper na khuilaga Mr. number 21 12 milishide Youngster 12 na single Mr. number 16 ni milga 12 pass milishide Youngster 12 na along ni sakchang da khaning le pass sa mikwai sakchang da side li kapta mikwai ran Tingroi FC number 15 ni head sasang milga Youngster 4 na taksang milishide Tingroi FC 19 3 kala atum na sakchang da kapai no Mr. number 8 na khuile arila Youngster number 8 na khuile number 4 na 3 line ka taksang mikwai ran 20 na Youngster 20 ni head salishit la sakchang da ngapai rok laga makhamia akhaleo gida sasu khang rok leo ka the ning khamong nitli kachang khat team khani hi awe Tingroi FC kala Youngster FC player khani ping hi kachang khat yari bing na ning yaung le nathum la game spirit le la gaina kala yari bing yangsang dak le audience ping li la nathumi khangreo khamatha jena mek niam sakra ta sami dakle players khani hilila ning sikjung phongjok le Tingroi FC number 15 ana free kick samphang laga chui line ka taksang ni khwai ran le akhon hiwa kapai maning rok ne mathala khai pola ka alung li mizang laga Tingroi FC na Tingroi FC number 4 and 12 Youngster 12 sakchang tang pai rok laga arila Tingroi FC na single ball hi number 12 number 4 na khuli shit le Tingroi FC ka out ta hai re jeu gida linesman na flag khang neu gida ari Youngster FC wang train aka sampang le Youngster number 16 na Throwing aka sampang laga hermik vaing randle mathala khai pola ka sorry player na hermi laga sakchang tang hang rok le sakchang tang hang rok laga kikho piramalai mane jawgi dam khong ni ture Mr. number 11 na singbung laga Tingroi FC number 11 na sing na pasami ka randle pasami ka mathala khai minus aka mi yaglo 9 na item saki da khrejle mathala khai heting aka sai Tingroi FC na mathala khai item aka sai ka Youngster goalkeeper na to khuili shit laga chui line ka taksang mili shit ai Mr. Yudi number 6 na khuili laga 15 ni head sami lu laga number 3 ni head sami lu shit lai Mr. number 19 Yumi na sing lai Yumi na sing laga Mr. number 15 Youngster pas sami lu laga Mr. number 20 Youngster 20 na sing laga along ni mathala kai bola ka taksang ni sakchang de item sa vai rat lai yang lo kachang khat Tingroi FC goalkeeper hila ka pai maning nei sakchang dang hai rok lai arila Youngster na singphung lai 22 na khuipong laga 22 khuipong laga pasami khwai sali troina ka samphang le rai Tingroi na sing le ari Tingroi na ball sing ka Youngster defender hana iwa isi ka ko relax sa khoi fikida prokot samil ka troina ka Tingroi na khuil ka alungis ball number 4 li pass min lushit ka Tingroi FC na sing le ari la Tingroi FC na pass mita jena Youngster player bing na kathakshang milui laga Mr. number 12 na posing le aroi la sakchang da sing mathala kai 15 le ayat li midal ga ayat na Mr. number 22 Youngster 22 li side li pass midalu shide cross sami vai sakchang da rane ka kate okay kathak chili khion neu gida ayuna defense sashok khai nei
Tingroi FCV captain ayuti anak taksang mi khwai ran le suila kai nak taksang mi lusit le along le Mr. Youngster number 8 na khui lega Mr. number 15 nang vai le shide for 20 Youngster 20 na single Youngster 20 na single Tingroi FCV 11 na khui pung lega position se tale position se ayar le mathala kai number 9 ni mitali shide number 9 Tingroi FCV 9 ni mitaje na Youngster FCV defense ping na lakshok mi lusit taga Troy naka Tingroi wang sampang le Tingroi FCV number 6 ayuti throw in li kajang khap tangkhul le ba throw in katham hili kapang ni jangdak le ne yenglo awiwang ana throw in ka sampang lui ga mathala khai pola ka herjang mi na chui la ka ne heung mi corner kick ka thai na ngai cha nei ka Youngster defender bina chui line ka taksang mil ga 13 na single aroi le 13 na 39 na 19 bai ngok la Mr. Yumina alung le mathala khai pola ka mi jang nei ka kyak mathak le kachang khat wa kol sang na pai gi ni ka ajui linesman hina patha lagai na flag kham yau gi da offside tau gi da Youngster na khuli le ga Mr. number 12 na single pass sami khwai ran le Tingroi nang bai khuli shiden Tingroi na 8 na single number 4 na head sa sang ni Youngster wi number 15 na khuli shiden Tingroi khuli shid ga 15 na 15 section the number 8 li ayat na number 8 li pass mi dali shide number 8 na section tang na pai satle pek pass sami li ga Youngster wi 20 na khuli shide 20 na 8 li mission wi shide section the ball sing khwai ran ai ka kajang khat Tingroi FC wang Troy na ka sampang mi shit le Tingroi FC number 15 na Troy na sampang mi shit le mathala kai Troy na ka number 7 li herjang mi lega Tingroi Youngster defender bing na ka taksang mi lega 22 li pa sasang mi lega sakchang da 18 na 22 homework lega ball jina ka tiu ka khata ongi da out chokai re Tingroi FC number 4 Mr. Kucherna sampang lushit le Kucherna throw in milaga number 6 li milushide chui la gaina along ni mathala khai bola ka crossing sami yanglo kyak kham thala khai atm klei Youngster goalkeeper hila ka pai meaning ne ka jang khat matha jaw le mathala khai Youngster na number 13 ni pass sasang milushide 13 na sing la 13 ni sing pung laga sakchang dang hom chak not le 19 13 sakchang dang hom rock mathala khai crossing ka khami ka out taro thai jaugi da Tingroi FC wang Mr. Ayuna ka taksang mi khwai ran le Mr. Ayudina ka taksang mi laga along ni Youngster wang Troy na sampang le 20 na Youngster 20 na 8 li pass mi lushide 20 na single arrow la Mr. number 12 pass mi lga slightly Mr. number 8 li pass mi shot li shide Mr. number 23 li pass mi lga Youngster na single arrow Youngster Tingroi FC 19 na bai khuli shit lga 15 na 19 section tang hang rock lga 15 na 19 section tang home rock ai chena kong khuli leo gida ari Youngster FC wang free kick akasampang play Youngster FC win Mr. number 8 na Matakawai ready side Yunglo danger salak kai area li free kick akasampang au gida Youngster win number 8 anak tak mikvai maran ping hai re mathala kai pola ka alung ni sang yalo head kasane ka Tingroi FC goalkeeper na yon tap khui laga ka thakshang mikvai sakchang da ka thakshang mi khwai ran laga here mere number 18 na singphung number 18 ni number 7 ni pass mitalu shi de Tingroi FC 9 na sakchang dang home ni ka kala shilakena offside tau gida ari Youngster FC goalkeeper na Paul Ji Singh laga ka thakshang mi khwai ran le Youngster FC 21 na 4 pass mi lushide
forli pass milga alungli mathala khai pola ka 15 ni tak sang 15 na flick sa milga 13 na section dang bai sa 13 na rila sikle polche mathala khai tem sa vai sa nei ka Mr. Ayu Tingroi FC captain mathala kaina defense sami mishita polchi troina ka sabang mishitle Youngster ibang Troin number 12 Migjen leo gida Tingroi FC wang troina ka sampang nuitle ka jangkhat achui number 4 ka tong hiya ka pai maning nei number 4 hina ayuli milushit laga ayunam thalak khai pola ka Mr. number 9 lik ka thakchang milushide ka Youngster FC with defender bring the khuilushit laga number 23 na single 23 na single number 8 li pass mi dai Youngster we number 8 na sing chatle 23 na pass samilul alungli mathala kai side lip ka thakchang mi jin number 15 head sa sang le Tingroi FC Tingroi Youngster we 23 na single number 4 li pass samilushide 23 na pass Youngster we 23 na single le 15 na 19 ngapai rok laga makhamia khaleu gida Tingroi wang free kick akasampang ni shitle Tingroi FC number 3 na katak miki jere Ashwin na katak miki jere mathala khai interact aka alungli katak sang milaga Youngster with defender bring the head sa sang lui laga polchi kipa khana masazala chingri na out chogai re Tingroi FC 4 na train milaga number 18 ni train sami Youngster nang bike huli shude jobs na ayarli pass sa shok laga alungli sing chat khai sakchang da alungli ka thada misang ni klai sakchang da Youngster we player bing na Tingroi FC we player bing sakchang da bai rok laga Youngster na khoi phung laga tak je na Mr. Yudi Tingroi FC captain na defense salo shit laga troina kha Youngster we wang sampang lu shit le troina kha Youngster we wang thalak khai minus akhasami laga Mr. number 15 na wang bike vai salaga ka Tingroi FC defender bing na 3 line ka thakchang milwe number 4 na goalkeeper li head sami laga goalkeeper na to khui laga 3 line ka thakchang mi vai randle sidely ana hermi laga arila sidely sing satle Mr. number 23 li pass milishide 23 na single Tingroi FC 9 na ngapai quick five sakchang dang randle Youngster na single arila Youngster nam thalakai number 4 li pass akamilushide number 4 na ayarli mathalakai 20 li pass sa shok lu Youngster we number 8 li milushit laga ka thakchang mi khwai ran le 20 na khuilushit le 20 na khuilushit laga Mr. number 19 na katew kha khuk sauli chawgida troina kha sampang le Youngster we wang Youngster we 20 na troin sami Mr. 15 na khuilaga 20 na pek pass sami luilaga number 8 na single number 8 nam thalak khai pola ka alung kap sang mi Mr. Yuna defense salushide ka changkhat aju match siwa yang pha chaw tle ye sakchang tang hang rock le arila 23 na Youngster 23 na singla mathala khai sidely akamita ye ka tiok stepping ko hiaw gida Tingroi FC defender bing na defense alga Youngster yang troina sampang le Youngster 20 na offside ta khait le re Mr. Yuna kathak mi khai ran le Tingroi FC wi Tingroi FC with defense Mr. Ayuna forli pass mi laga Mr. Kuzerna sing satle arila Mr. Kuzerna sing laga mathala khai pol aka alung ni kathak sang mi khwai sakchang ta chui line kathak sang mi kha Youngster with defender bring na defense sakhul ga Mr. number 15 ayat limitalu shide number 12 na 23 li pass mi lu shide ka Youngster with 23 na single arila 23 na alung li mathala in khaning dale ka jangkhat pai maning ne khamatha hi pek pass sami lu shide pek pass sami laga Mr. 21 na 4 li pek pass sami lu laga 4 na khipali misikle machuk tale sidely pass sawa mi lu shide matala kai 12 na single arila Youngster na single Youngster player beng hila ka pai maning ne ka changkhat niang chawdle
team khani player bing hli ning shi ku chung ka phong shok tale kachung khat youngster wi manager coach ping ni ning shi tra ka phong shok tale ka chiu wang kle jika ashina craft li ka ta wang san khu ki kle phap matam ne ashi ajala prtf pasai na talu shi tale youngster na mathala khai pol aka along lik thak sang mi lega Mr. Number Tingroi FC 3 ne head sa sang lu shi de number 11 na khoi pong la mathala khai pol aka ka thak jine mathala khai pol aka ka thak lak e kha khilak shi chiawni ka kala ma kham hai ne chiawni khle out choko gida Tingroi FC goalkeeper na khoi lega Mr. Ayuli hai mi lega ka thak sang sa khwai randle substitution aka lately Tingroi FC 19 out Mr. Number 17 Shirinmi Yumi out 17 Shirinmi mathala khai Paul Singphung naga Mr. Number 15 na along limi zang shite 15 na Singphung na number 6 number 18 na sakchang dang hom sat Tingroi FC number 18 ng hom naga pas sami khwai khang ran nei kha youngster with defender bing na pang lagina defense sal ka roi la youngster na single sakchang da Tingroi FC number 9 na khoil ka mathala kai pola ka item sa nei kha number 4 na block sami laga kol ma jang roi yang no Mr. Number 15 ayat li pas mi dalu shide ayat na side li mi shok lil ka Mr. Number 9 na single Mr. Number 9 na singphung laga along li mi jang lu shide 39 na 3 sakchang dang ba rok laga Tingroi FC na thak sang lil laga Tingroi FC 9 na sing laga number 18 ni pas khamine keteo khakhabang nawgida out chogai dai achuwi first semi final hili ngoreu mi dak le team khani hi Tingroi FC kala youngster FC nang reu mi dak le nei yari bing na team khani hiwang akshida panglai na ko mi sila youngster na single youngster nam thala khai bola ka thak sang milu shide Mr. Number 6 ayutina head sa sang laga arila youngster na khoi phung laga youngster na khoi phung lei Mr. Number 20 li pas samilu shide 20 na mi gijena Tingroi FC with number 11 na pai khuliga number 8 na single Tingroi FC with number 8 na number 15 ni pas mi laga number 15 ni pas mi laga Tingroi FC 15 na single mathala khai call aka item ka sane kha yenglo youngster FC goalkeeper hi kek khachar lei khle gijne awi char se hi ningyang mung nam la ana kom sei na singphung laga chui line ka thaksang mi khwai ran laga alung ne chui line ka thaksang mi 39 na 15 na ngapai rogai arila number 15 ayat na single ayat na singphung laga sidely singphung tale pasami khwai ran le pasami laga 20 na alung li mathala khai bola ka thaksang mi Mr. Ashwin Tingroi FC number 3 ana khoi phung laga number 8 li pas mi le Tingroi number 3 na ka thaksang mi lu shi dai number 12 youngster with 12 na kuilga 9 li pas milu shide 9 na number akhli milaga number 13 li mathala khai crossing ak sami yang lao kek ka khamtha item ksakle kajang khat asawi tournament hiliwa kolbos na nem na khai wang ne player bi na khangjan ning nei kateo kha kachui na ogida kateo kha wat khai nei changna khalagai yari bing na mikhang yam kalani yang phung samphang tale ayudi na thakshang milga alung ni sing chatle arila mathala khai pola kha alung ni sing chatle sakchang tang hang rock lei 994 kala yang servi 9nas ngapai khuilga ka thakshang mi khwai sai na Tingroi FC win Mr. Number 9 pass mission jena sakzu akhaleo gida sakzu akhaleo gida manager na sakchang da Tingroi FC manager na sakchang da yongzang mi le
azui organizing committee wi matic timping he kapai maning nei mohola la sang rak ji khangran sakchang dang ran lai Tingroi FC na kataksang milushida alung le mathala kai bola kataksang mila sakchang dang number 7 na head sa haing ranai kai yanglo youngster FCV goalkeeper na mathala kai na ngai ro nai na mai sai na to kui laga pa sa milushid laga ari youngster FC na sing tatle youngster FCV 21 na kataksang milushida Mr number 15 ni pass milaga number 13 ni pass milushida mathala kai bola ka Mr number 9 ni kapta kami ne ka kateo ka kabang naw gida kateo ka kabang naw gida out chokai rai yanglo aju net shiwi official sping team khani wi coacher kala manager bing athumi malung ka za he ka pai maning nei yang sorry wang substitution akhleo gida Tingroi FCV number 18 out Mr number 10 Mr GS Kamrek ana shinmi gida leile Mr number 18 out number 10 in Tingroi FCV number 10 hila ka pai maning ni changkhat matha ka changkhat yang sorry wang free kick ak sampang le kachangkhat coacher bing manager bing ningshi jaw dale iwi mulung ka zahi nathum na thaimil ga kasir sang chon dak le hi kachangkhat in pha jawe yang sorry 39 na 15 section tang pai laga out chogau gida Tingroi FC wang ball free kick akasampang le goal kick akasampang au gida Tingroi FC goalkeeper na ball hi in hai mi re Mr Ayuna ka thakshang mi ran u gi ran ping hai re chui line ka thakshang mi khwang ran le ayuti na chui line na alung le ka thakshang mi lu shi de Mr number 17 chiren mi ne head ka sa ne ka youngster number 4 na head sasang lui lega youngster Tingroi FC na handball sao gida youngster FC captain Mr number 4 ana ball hi shung ka sak lega matta lang ka thaksang mi rak jiu khangran sat le mathala kai bola kha youngster number 4 na ka thaksang mi ka mathala kai ATM sak vai sare ka goal kick aka sampang lu shit le Tingroi FC wang Mr Yuna
Mr. Ayuna katak siyang mi kijere katak siyang midlay katak siyang milaga along li saksyang dang paing rock vai Mr. number Tingroi number Youngster 8 na singkle Youngster 8 na singga 20 lipas sami 20 na pas misang jana number 15 na kuy lusit laga Tingroi number 15 na singba number 8 na sampang lusit ay Youngster number 8 na pasak vai ngranay Mr. number 4 na Youngster 4 na katak siyang milusit ay matalag kay 23 li side pole li mitalaga crossing samila krok ju ka jan kala matalag kay na cross samila je sakchang dang ranay ka mung song ray number 20 li pek pas samila ka number 20 na sing Larry la Youngster 20 na sing 17 na ngapay ko li shit 23 na kuy laga Youngster 23 na along li kapsang mi khaing ranay Mr. Kucher na het sasang mi laga matalag kay Youngster na pas akami kita nay ka Paul chỉ nó cái chéo cái thằng nào cái bông nào chéo cái đó, ao chỗ cái đấy. Arila, Tingroi FCV, Captain Mr. Ayuti, anh nó cái thằng sang mi cái anh ra này đấy. Suy lại nó cái thằng sang mi là cái, suy lại cái thằng sang mi cái along đi rất là Paul hi, Mr. number 15 Youngster 15 là single. Youngster 15 na singa 23 lipas mi lusit 23 na Mr. number 8 lipas mi talusit laga Mr. number 8 na Youngster 20 li mi lusit Youngster 8 na single Youngster 8 na singa pas kamine Tingroi FC 7 na kuipung laga 17 lipas mi dags ne ka number 4 na kuipung laga pas sami kwang ran lila ka deflection na block saw gida out chokai rai Youngster with Troy nak sampang lay number 8 li Troy milaga number 8 na sing 17 nang bain khulga number 7 li milushida 10 na khuipunga Mr. number 9 li pas misang li Tingroi FC 9 na single arila 9 na 7 li milushit laga 9 na 7 li matalak kai 17 li Mr. Shirin milim pas mitai ka kalashila na makhamya khleo gida referee na khong milushit le Tingroi FCV 7 na Tingroi FCV 7 na free kick quick vang Randley mathala khai Paul shock labai ka ju ka chan le kala Youngster FCV goalkeeper na yanglo hiwa takhawa ila Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be
just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older.
You need some nightography magic. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023 second half. Tingroi FC versus Youngster FC. Score update. Tingroi 0, Youngster 0. Tingroi FC 0, Youngster FC 0. The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023. Uniform gazi ka sangba shi jina Tingroi ne. Blue ka sangba shi jina Youngster ne. Ari hi. Goal Tingroi na 0, Youngster na 0. Arrivi for semi-final hi Tingroi FC na Youngster FC ng Rio Dokle ni kanini sina mathala ng Rio laga score hi 0-0 na lately Youngster 8 na pass misong lushit laga number 12 na kuy laga Tingroi wi number 8 na along limisong lushit 21 na kuy laga Youngster wi number 16 ni pass mi lushit number 16 na single mathala kay Paul aka Youngster wi number 16 ni mizang 15 na kuy lushit laga Youngster na single arrow la ball hi Mr. number 21 Youngster with 21 na single 21 na pass mathala kaya kami lushit 12 le Youngster with 12 na single 12 na pek pass sa milulga 21 na sing satle 21 na side li mathala kay bola katakshang milaga Mr. Ayudi ana head sa laga out chogai Youngster wang Troy na sampang le
number 16 na herzang milaga 16 na Paul Single 16 na singlaga number 11 and 16 section tang paing rok lay ka corner kick aka sampang nu shit lay Youngster wang corner kick ak sampang nu shit lay Youngster number 8 na corner kick quick vying round lay number 8 na ready sak lo mathalak khai bola taksang mi along ni Youngster basina Youngster number khuilui laga mathalak khai bola ka takai ka teo ka bang naw gida so kai wei Youngster wang train sampang na 8 na her milushide 4 na quickly 4 na 8 li milushide 9 na sing laga mathalak khai pasa kami mathalak khai number 13 attempt ka sane ka linesman out so khai re jaw gida Youngster wang corner kick ak sampang lu shitli Mr. number 8 nagtak mikitang run pingay re mathalak khai ball aka crossing samil ga corner wena number 15 na quick fine run number 15 na singlaga 8 li pass mitali 8 na along lik thaksang milula Tingroi FCV defender bring na ngakshang lu jana Youngster 23 na 13 li pass milushi de 13 na ball sing clear rela 13 na number 12 li pass milga 12 na 16 ni milushi de Youngster 16 na 20 12 na 21 ni pek pass samila 21 nam thalak khai kathakshang mi ka Tingroi FC na khuilui lega along li pass milulga number 11 na side li pass mishoke Mr. Shirinmi Mr. number 17 na singla mathalak khai ball aka attempt sakjine ka checking na mamatan na thuda goal ji convert masar free Youngster FCV goalkeeper na hai milga number 4 li pass milushide 4 na thakshang migjena number 10 na block salaga out shogida Youngster wang throwing nak sampang play Mr. number 20 really throwing milga 20 nam thalak khai bola thakshang milga 6 saina 13 na sakchang tang hang rock lay number 3 na la sakchang tang hang la number 13 nam thalak khai bola khuli shit laga katteo khakhui na ogida out shogai rai kajang cut achui club khani hui coacher kala manager bingli ning shi chung kha phong shok tale ka chat aka salu shit tale itumi stage 3 khunu khili Pamring restaurant ka ji hi le chana ka ji thana coffee chow momo shai khangai le khawa ka tonga sampang pai re ga ji hang shit tale green tea la ngaran me le Youngster na koi phung laga Youngster 23 na single 23 na sing laga 23 na control thalga side lim shock lu shide Mr. number 8 li pass mi laga number 8 na section dang hom jatle number 8 na 17 na section dang hom rock la mathala khai crossing akhami ka goal convert maserve the Tingroi FCV goalkeeper na ka thakshang miawra no gi ayuli ball hai mere Tingroi FCV captain Mr. Ayutina three line ka thakshang mi alungni Mr. number 12 nang heading tong khuilaga Youngster na Tingroi FCV 11 na kapsang milushida alungni kapsang milaga yenglo goalkeeper na tu khuilaga khi yenglo gijikle phap mataram nei Youngster goalkeeper na ka thakshang mi roi three line na ka thakshang milaga along li sakchang tang haizatla Tingroi FCV 8 na khuilushide number 10 li pass sasang milga number 10 na ball sing la rila number 10 na pass mi fang randley
youngster na khuli shide youngster na khuli ga slightly pass sami khwaing ran nei ka akhon drop te shukaw gida referee na makhamya khalere youngster wang free kick ak sampangle youngster captain number 4 na kathakshang milu shide kathakshang mi jana Tingroi 17 chirin mina khui phung laga kathakta khami ni kathakta mil ga yunglo youngster goalkeeper na yon tap khui laga 21 ni her milu shide 21 na alung li kathakshang mi 15 na slightly head sami lu shide youngster 9 na sing satali for ani sakchang tang hang rock laga mathala khai cross akami laga head kasane yello goalkeeper Tingroi FC goalkeeper na to khui laga kathakshang mi khwai haikalo jitle chuilaina kathakshang mi lu shide number 9 na khuil ga youngster 9 na khuidle ball along li sing satlaga 23 li pass mi zangai 23 na 13 li pass mi jana Tingroi FC with defense ta kathakshang lu ye chuila ga ina yenglo goalkeeper na laishi ri ina nim sore ne head sami lu shidai re youngster with 16 na singly 16 na 7 sakchang thang bang rock laga makhamya akhleo gida youngster wi wang free kick ak sampang lu shitle Mr. number 21 youngster with 21 na kathakshang mi khwai Randley 21 na chui lagina lungli kathakshang milga Tingroi FC win number 15 na block salga 12 na khuli shide youngster with 12 na alungli kapsang milu shide kala head sa khwai section ta 15 na rana mathala khai pola kathaka yai kek khading yang khunga call attempt klai kajang khat youngster matha jaw leye Tingroi FC with goalkeeper hila ka pai maning ne Tingroi FC goalkeeper na chui line ka thakshang milga alungning haizutle 16 na pass sa milga 21 na pass sa sang milwe Mr. number 9 na khuilga youngster 9 na khuilga slightly pass mitalu jana 12 na sakchang tang hom sat laga alungli misang re 23 na khaipung laga 23 na single arela 23 na 3 sakchang tang hang rock la 12 ni sampang lu shide youngster with 12 sampang ga Mr. number 16 youngster limi lu shid laga alungli kapsang mi jana Tingroi FC defender bring the block sa khuilga number 11 ni pass miluye number 11 ni khamijana sakchang ta pass sadami gijne ka youngster with 20 na khuilu shide 20 na arila sing sitlei mathala kai pola thakshang mi laga kache ok makhayaw gida out chogai re Tingroi FC wang troinak sampang laga herzang mi lulga along list number 7 na passa mi lusitle number 15 na khuilga out chogaw gida youngster wang troinak sampang lusitle mathala kai troinak along li herzang mi laga 12 na chuilai na thakshang mi lulga along li Mr. number 13 na number 6 na head sangrok laga chuilagay na number 4 na thakshang miluere number 16 na youngster 16 na khulushide 15 ni pass milaga 12 na khuluilaga Mr. number 21 number 21 na mathalak khai pass aka alungli mizang lushide Mr. number 23 na slightly pass mishok laga number 8 na khulushide number 8 na milaga 20 li pass migatanai pass midag jana Tingroi FC with defender ping na ngakshang luilaga 7 na pek pass samiluilaga Tingroi FC na rela sing satale ka youngster na block sak jena au chogai re achui first semi final hili maromi dak le team khaniwi players ping lik chung khaning shit le youngster FC kala Tingroi FC nang maromi dak le nei score line hi 0-0 in le jena team khani hiwang audience sada youngsang mi dak le yari bing na atum tim khani hili ka tom sada pangla ke na akshida ko homi lushla youngster na sing satle ti of the pass samilaga 16 ni pass milushide number 9 na khuilaga number 9 na sing satle number 9 na sing sakchang tam thala khai phola khai tema khak sanai yenglo ishiwi sound system ka ta khai me ka chang khat iwa na thumni fine khuire youngster 16 na Tingroi number 4 na troina khamie number 11 na khuilaga
number 7 li milushide 7 na mathala khai bola kha mitalushide number 9 ne 21 na sakchang tang homrock lai kha polchi out chokai re chena Tingroi FC wivang troina kha sampang lai Tingroi FC ayuti na troin kuilga chuila kai ni hersang mi kha troin ga sahi makhamya khale ogida Youngster wang sampang nu shitle Youngster 16 na her milga 16 na pass slightly 9 li mishang 9 na head tong laga sakchang dang ngapai rok laga alung nizang nu shit laga Tingroi FC number 11 na pass sami lu shit laga Mr number 15 na kuilga number Youngster 23 na ngapai khuli shit lay sakchang ta 23 na singpung laga 15 ani sakchang ta ngom rok laga sakchang ta yong rok ta lay kha out chogida ari Youngster wang troi nak sampang lay 20 na mathala kai bola kha crossing sami laga Mr. Ayuna katakshang mikwaing randlay Chuilaina alunglik taksang mi Chuilaina alunglik taksang mi laga Yanglo Youngster goalkeeper na yon tap khuilaga yanglo wa pai shan ri dak leji kya kha kham thak lay Mr. number 9 Tingroi FC with 9 kong leo gida saksu leo ga ka thak jik lay manager kajang khat songai jawt lay Tim khnini na mathalai na ryomi daklei yarui wang mik niam daklei sampang khang sakhi kajang khat tim khani players pingni ning shik jung khapong chok talei Tingroi FC captain ni saksu leogida manager kala team khniwi players ping na layang sang milaga mathalai na maningkai re Youngster na ball sampang play goalkeeper number 1 Youngster goalkeeper number 1 na katakshang mi hwang randley
chui laina ka thakshang milga alungli sakchang dang ngapai zat ngok le Mr. number 7 pass milga Tingroi FC 10 na alungli mathala khai 11 ni mishong lu shide 11 na ball sing chat laga 20 na Youngster with 20 na sing chat le Youngster with 20 na number 7 na Tingroi FC ne number 7 na pass mathala khai crossing ak sami Tingroi FC ni het sasang lu Youngster with 9 li sampang lu shit laga ball ji ana sing le mathala khai crossing slightly mishok laga Youngster with Mr. number 9 na single 20 na katakshang milushide 20 Tingroi FC defense na katakshang widle 23 na pass milushide 21 na 16 ni Youngster with 16 na nilaga 12 na het sa milushide number 4 na Tingroi FC 4 na defense salaga o chogawe Troin mathala khai Youngster na khuye Youngster na single Youngster with 23 na sakchang le 23 hila ka pai maning ne mathala khai players akhan lak ke gi yaroi bing na ngsan ka jang yang jang na thai le Youngster with Mr. number 8 on a free kick sampang le Break na katakwain ran bingay re Mr. number 8 na mathala khai pol akha kapsang mi sakchang de het ta sangro kai yang lo kya khamata ATM khlai kha out tai sau gida Tingroi FC wang polak sampang klei chui laina ka thakshang mi Mr. number 11 na Mr. number 17 ni het sak mi ni kha kteu kha kapang nau gida out chogai Youngster 20 na khil ga 15 ni pass mi lu shi 20 na along ni mathala in ka thakshang mi ga ayudi na khil ga Tingroi FC ayudi na khil ga ka thakshang mi khwai khang ran nei kha kong lu ro thau gida zu thurei Youngster wang Troy nak sampang le Mr. number 20 Youngster with 20 na Troy mathala kai khamizang lu shide Youngster na singular la Youngster with 12 li pass mi lu shide ga 12 na 21 ni pass mi talu shide 21 na ball singpung clear la slightly mi shok lu ga Mr. number 16 ni pass mi la ga sakchang tang ga paing rok la ga Mr. number 9 na khul ga Tingroi FC with number 11 ni milushide number 11 ni milaga number 11 na ATM sakhwai sakchang tang randle Mr. 17 cherin mina mathalak khai ATM akasala ge mathalak khai ATM lak nei kha kula khashi chiniga goal convert masar rei Youngster goalkeeper na Paul Singh phungle Youngster goalkeeper na thap mi khwai randle Youngster goalkeeper na kathakchang mere alungli kathakchang milga 23 na khui khwai rane Tingroi FC number 17 na khui lushide number 17 khul mathala khai 15 na alungli pass mitalga 23 na singletle aru Youngster na mathala khai crossing a khamie Mr. number 13 na Youngster with 13 head ka sahili offside taro thawi jawgida linesman na flag tree line khangka mi lushide Mr. Ayu na katakshang mi gijere Mr. Ayu Tingroi FC captain na chui line katakshang milga Mr. Youngster het sa khmine 9 na sakchang tang hom laga makhiror tu out chogai chena Tingroi FC Mr. Kuchor number 4 na Troin milushit laga number 10 ni Hermie number 4 na single 15 na ngapai khulishide Youngster 9 na pasajang jena Tingroi FC defender bingna kathakshang miluilga
Youngster 20 na block salu shide mathala kai pola ka Tingroi lisam phang lu shit tale Tingroi na call convert sak vai sak chang tang rantle ka Shiwi defense ping na block ka sai na corner kick sam phang hola pai ga ji yari ka dong wi ka chan le Tingroi FCV Mr. Number 11 Mr. Number 11 na corner sak mi phai ran ai re number 11 na thak mi phai ran le mathala ge na ka thakung mi re da samathak sak khuilaga ka thak mi phai ran ai re number 11 na Tingroi FCV 11 na mathala kai pol aka crossing sami oh number 15 chi lagai na ngok ka lagai head ka sanai ka tiu ka chui nau gida out chokai re Youngster FCV goalkeeper na ball ji khulu shit laga pass milu shit le 21 ni 21 na sing laga 21 na 16 ni milu shit Youngster 16 na sing le Youngster 16 na section tang bai rok la 9 na 16 section tang bai rok 7 na khulu shit Tingroi number 15 na sampang lu shit laga Mr. number 9 limita Youngster 9 limita laga 9 limita 9 na mathala kai pass aka number 15 ni milu shit laga mathala kai crossing aka sami kajang cut mathala kai etem salak kajine Mr. Sami I goal chang akra kajui khangra nei na hot na lak khai nei ka convert masarar da maring pha kala ningyang makhung leidaleye arila Youngster FCV wang corner kick aksam pang lu shit laga Mr. number 8 na kathakung mi phai ran pingai re mathala khai corner kick aka cross song mi head sa khai ran ei Mr. number 9 na defense session lu shit le ka throw in aka Youngster wang sampang lu shit tale kachang khat ningaung chaut le achui match wi score line hi 0-0 ina le dak le nei mathalak khai atm na sang rok to le team khani ni shina Youngster wang throw in ak sampang le throw in mi zang lilga 13 ni pass khami nei 13 na sing le Youngster with 13 na sing laga mathala khai crossing a khami number 4 na ngak sang milu shide number 4 na panglangin ka thaklu ye goal sang khawai khangran nei ka clash lagina out chogogi da ari Tingroi FCV wang ball aka sampang lu shit laga ka thak sang mi khwai grand le chui line ka thak sang mi laga along le sak sang tang hom ngok laga ngapai ngok laga 9 na 16 nang hang rok laga Mr. number 10 na head sami lu shide 10 na mathala kai ball aka mi sang 9 na 11 ni pass mathala kai sami number 4 na attempt salaga number 11 na attempt salaga goalkeeper hina matha lagaina yon tap khwere Youngster FCV goalkeeper na chui line ka thak sang mi lu shit tale ball che along ni satale
heading sami laga Mr. number 9 na khui laga 9 na misang lishita Youngster wi Mr. number 8 na khui laga slightly pass mitai ka kom lagai na ball ji out chogau gida Tingroi FC wi 4 na hair milushide sakchang dang pai rock le khunukli back push kateo khaleo I jau gida Tingroi FC wi wang free kick ak sampang lushit le number 4 na ball singpung ka thak cha mi lushide out mo shock vai sakchang da number 9 Youngster wi 9 na khui lushide mathala kai ball aka slightly mi shock lushil Mr. number 15 na panglagin head tongai khunukli khanam khangatak kateu khale oi jau gida Tingroi FC na free kick ak sampang le Mr. AUD Tingroi FC wi captain na kathak mi vai ngaranai re yenglo ti box wi semi circle nozli mi che khat sang dak leji ka chang khat ni nyang chaut le Mr. Udina mathala khai bola kha alungli ka thak sang mi laga number 4 daga defense solution Tingroi FC number 4 na khulishit le number 4 na Troin mi vai thalai na panglai na hersang mi along ni ka Youngster wi 21 na 12 li pass sami luga 23 na pass sami lushit le Mr. number 8 na singpung na 15 ni pass mi 15 na mathalak ka ayat na number 12 li pass mi talu shiti ka Tingroi FC wi defender bing na defense salaga out chogai de Youngster wi ang Troin na ka number 8 na sing satle Youngster wi number 8 na sing laga sakchang tang hang rock le ka corner kick sampang hirai Youngster wi bang Youngster wi number 8 na kathakong mi vai corner ngaran tle mathala khai corner kick akamiung ni shite head sak jena Tingroi FC wi number 11 no khipung laga sing chatle falling leo gida Tingroi FC wi bang free kick ak sampang tle Mr. Udina takshang milushide slightly Mr. number 17 Shirin miliga Tingroi FC na sing clear la Mr. Shirin mi na sing phung laga ball ji sakchang tang hom rock laga kateo ka kapang naw gida out chogai Youngster wi bang Troina sampang lead le number 20 na Troin mi vai ngaran le panglagin na hersang mi along le number 8 nang vai laga Tingroi FC wi striker bing ne ATM sa khwai ngran 16 na Youngster wi 16 na chui lagin na along le thak sang mi laga Mr. Ayuna head sami lushide sakchang tang hang rock laga head khanishi ta sami khai ne Mr. number 16 na Youngster wi 16 na mathala kai ball aka along le mi jangai ka Mr. number 3 Ashwin na head sang mi lushit laga ari sakchang ta along ling hom chat rock le number 8 na mathala kai ball aka Mr. number 9 ni mi lushide Tingroi FC wi 9 na sakchang tang homai ka mang hom khira thukida ari hi Youngster wi wang ball aka sampang lushit le Youngster wi number 4 na kathak mi khwai ngranai re chui laina along li kathak sang mi laga arila number nga pai rock laga Tingroi FC na khui phung laga arila sakchang tang hom satle ka Tingroi FC wi wang free kick aka sampang lu shit le Paul chi Tingroi FC 9 na Youngster khle winning sang wi araji ka chang khat ni yaung le 9 na kathak mi gi jeri Tingroi FC 9 na kathak mi khwai ngra nai
mathala kai pol aka tak sang mai Tingroi FC na ka Youngster we defender wing na defense alu shide Mr. Number 16 quick flying run laga out chogo gida Tingroi FC wang Troy nak sampang tlay Tingroi FC na number 11 ni Troy mi laga out chogo gida Tingroi FC wang Troy nak sampang tlay Mr. Yuna Chui lagay ni Hersang mi flying run tlay mathala kai Troy na ka Hersang mi ka changkhat corner kick ka thai na ngai sa ne au hi mathala kai na 9 na attempt salu shi de 9 na single la 9 na satchang da ka thak laga clash lagai na au chogo gi da Youngster FC wi bang ball a ka sampang lu shit le number 4 na thak mi ki dang ranai re chui lai na along ni tak sang mi laga 59 na 3 section dang hang rock laga Tingroi FC wi number 3 ni head sa sang lu shit le number 4 na khoi laga Tingroi FC wi 4 na mathala kai pol aka pass mi zangai number 7 na 9 li pass mi lu shide arila Tingroi FC na number 7 na 9 li pass mi lu shide 9 li pass mi laga number 8 li pass mi ta lu shide number 8 na number 9 section dang home laga Youngster na khuli shit lay Youngster wi number 8 na single Mr. number 20 li mi laga 20 li pass sa mi laga 20 na along li kapta mi lu shide Mr. number 12 na khuli laga Youngster wi 20 li mi lu shide 20 na 8 li mathala kai pek pass sa mere keeper na control sa khuli laga slightly ka thak mi ki chena ka teu kha kapang naw gi da out so gai re Ari Tingroi FC wi bang Troy na ka sampang na Mr. Ayuli mi ayuna chui lagai na along li ka thak sang mi laga number 11 na sakchang nang home laga mga phanar da out tai re Mr. number 4 na Youngster wi 4 na ka thak sang mi re chui lai na along li ka thak sang mi laga 59 na 8 sakchang dang hang rock laga number 10 na khoi lu shit lay Tingroi wi 15 na sampang lu Youngster wi 12 na khoi phung laga mathala kai post Paul aka Mr. number 9 limitai Mr. number 9 limital ka sakchang dang hom sat lay sakchang dang hom sat mathala kai crossing ka mi goalkeeper na mathala kai save samil ga corner shokau gida Youngster wi wang sampang lu shit lay corner Youngster na pasang mi lu shit Youngster nam thala kai crossing aka mi lu shit crossing mi khung jili sakchang dang home rock lay Mr. number 39 na 4 hang rock laga Youngster wi wang free sampang lu shit lay Mr. number 9 Youngster wi Mr. number 9 na kathak sang mi khwai ranai re number 9 na kathak mi khwai ran le keeper na Tingroi FC goalkeeper na section te position ye mi laga Mr. number 4 na ATM sa khwai ranai mathala kai ball aka ATM sa nai Youngster wi wang Troy na sampang lu shit le 20 li Troy mi jang laga kathak sang mi khwai ranai Tingroi FC player bing na defense sa khoi laga along le section tang pai rock le section tang ngapai dak le jili Tingroi FC player aka falling le hogida Tingroi FC wang free kick sampang le yinglo kyak ka hora ma chu khlai ji chili yari bing na mashan ka sangli chili yellow card chila gai mathala ka yudina along ni ka thak sang mi Mr. number 4 na head sa sang ni
het sa sang naga sak chang dong homdley number 17 8 na sak chang dong apang rok liga Tingroi FC na khidley Tingroi FC 11 na sing liga 17 ni pass mi jang mi shidei 17 na mathalak khai crossing akami e kateu ka chui naw gida au chokai re Youngster goalkeeper na Shanghai mi liga number 4 na katak sang vai ranai re number 4 na chui line na katak sang mi number 4 na katak sang mi liga Tingroi 8 na khilga 7 na pass sami luishide number 11 na ngapai khuluishide mathala kai slightly pass mix shot nei ka Youngster 16 na khului liga alung ni sakchang dang hom chatlei number 3 na 13 na equire da sakchang dang hom dak lei nei ka khanini nam khuir la out shogai re Youngster wang throw in sampang luishit lei Youngster na 23 li mi liga 23 na sakchang dang ngapai rok lei 17 10 23 tiêu khờ cái sân này đấy referee nó khôngมีใครจีวัง throw in he Mr. Tingroi FC nó khui lega number 3 na katak sang mi lu shide number 3 na katak sang mi lega number 3 na katak sang mi lega 11 na 4 na sak chang dang hom lega out tang sa kaw re jaw gida number 4 na ngarai wong man naga ashiwi Tingroi FC 11 hili ngarai wong man naga ball hi ayarli le shi re na nim so na joshok mere number 4 na khui jere katak sang mi khwaing ranai re athala khai ball aka alung li katak sang mi Mr. Kamrek na khui ga 7 na pass samil ga 17 ni milushi de 17 shirin mi na single shirin mi na ball single ga mathala khai pass aka number 7 ni mi jang shi de number 7 na 10 ni mi 10 na pass saung mi khwai mathala khai ball aka atm sa khwai 9 na Tingroi FC win 9 na call chang khwai sak chang dang ran lak jini ka convert masar roi ka chang khat chance shiva mi jawe ari Youngster goalkeeper na 21 ni milushide 21 na single 21 na chui line ka thak sang mi laga Tingroi wi number 3 na khui Ashwin number 8 na singsat number 8 nang bayrok la 16 na khui shit le Youngster 16 na khui la 12 le pass sami 12 na 23 li 23 na 15 ni mitalo shit le Youngster na singsat le aure ball hi number 20 li side li pass mitalo shit 20 na pek pass sami le 23 li milu shit 23 na 20 li 10 na sakchang dang hom zatale ka makhami a khaleu gida Youngster wi wang ball aka sampang lu shit le free kick aka Youngster player na katak sang mi khwang randle mathalak khai crossing mi khwang randle mathalak khai crossing aka milake Mr. number 4 na attempt sang sajli Tingroi defender bing na head sa sang lilaga slightly ball sing pung laga slightly pass mi shok khwang randle sakchang dang bang rok le Youngster 12 na khui laga slightly mi shok lu shi de slightly number 8 li mi shok lu shi de number 8 na control sa khui laga ball sing phung le number 8 na ball sing phung laga sakchang tang reot le mathala khai crossing mi khwai ngai ni ka ayudina defense sa sang lil ga Mr. Kamrek na sing phung laga number 7 ni milu shide number 7 ni milaga mathala khai pola ka 11 ni milaga kateo ka kantao kira offside taire Mr. number 21 na Youngster 21 na katsa khwang randley 21 na mathalak khai pola kha lungli ka thaksang mi Mr. number 9 na khuilaga sakchang dang homdley kha out chokau gida Youngster wang throina sampang lu shitley
Tingroi FCV defense ping na defense salaga ball di head tong shok leo gida Youngster wang throw na sampang nusitle Youngster na hermilga 16 na mathalak kai pol aka kapsang khwai zane ka out chokai roi Tingroi FCV goalkeeper na kathakshang mi khwai mathalai high mid le mathalai high mid ga Mr. UT Tingroi FCV captain chui line ka thakshang mi lushide ka thakshang mil ga alung ni sakchang tanga bang rok la Tingroi FCV number 9 ni pass mi da lushide number 9 Youngster 12 na pass sami lushide 12 na singphung ga 12 na singphung 23 li pass sami ga Mr. number 13 ni Mr. number 13 na 3 sakchang tang hong rok la sakchang tang hong rok le ka out chogo gi da Youngster wang Sorry, nak sampang nusit le. Youngster 21 na singli mathalak kai pol aka along ni kapsang mi ka Mr. Ayuna head salaga defense sashang le Tingroi 7 na singli ka 17 ni pas sami lushde 17 na singphung na side li kapta mi lul ga number 11 na khuil ga number 7 ni pas sa khami ni ka number 4 na defense salul ga Youngster number 9 na singchat pitle number 23 li pas mi talu shide number 23 na sakchang dang baing rok le number 16 ni pas mi ga 16 na mathalak kai pol aka along ni kapsang mi Tingroi na defense salui da Tingroi 10 nang kamrek nang apai laga Youngster 16 na khuilu shit le Youngster 16 na 21 ni pas sami lu shide 21 na goalkeeper le pas sami laga Youngster goalkeeper number 1 na kathakshang mi khwaing ran naga chui lagai na side ni kathakshang mi jine kateu ka kabang nau gida Tingroi FC wang throw na sampang le Tingroi FC na number 10 le throw in sami laga mathala kai pol aka cross sami ka teo kha khayau gida out chokai re Youngster goalkeeper na kathakshang mi khwaing ran ai re goalkeeper na kathakshang mi khwaing ran le chui line na kathakshang mi goalkeeper na kathakshang mi laga number 15 ne na 13 na sakchang tanga baing rok laga block sak jena out chogo gida rihi Youngster wang throw in ak sampang le number 8 li milaga number 8 na pas sa milaga 12 li 12 na number 8 li milushide mathala kha alung ni pola kha mitangai yanglo goalkeeper na shirk shokchi mathala shirshok milagai ayat na single Youngster ayat number 15 12 li pas milushide Youngster 12 na pas milaga sakchang da attempt ka sane ka Tingroi FCV defense ping na ngak shok lilaga 23 na 17 nga pai laga Tingroi FCV wang throw in ka sampang au gida Tingroi FC na throw in migi jere mathala kai throw in ka her sang mi laga atam ta hai re chena team khaniwi match wi score hi 0-0 aina Tingroi FC na kala Youngster FC na mathala in reu mi laga aure hi score 0-0 aina lai match mathala kai ning reut lei team khani hina goal score masarang rok suta 15 minutes 15 hi reulu shit labai ka ju ka chan lei
Yeah.
Tingroi number 15 at Sasha Wilga. Youngster with 20 the Quilly Shitley. Throw in. 23. Here Milga. 23 na. 12 li pass Milushide. 12 Of now, 23 Limi Wilga. Alungli Kapsang Milushide. Number 16 na Youngster with 16 na Singly. Youngster with 16 na 21 li pass Milushide. Mathalak kay Paul Aka Kataksang Milushide alungli. Yung no. Defense Mathala in sadly. Tingroi FC na. Tingroi FC na la sa changdo. Ngayon lay team kanini siya Mr. Ayat na singhong lagay yung Sir Ayat na singlay. Tingroi FC wrong. Troy na kasampang lay. Number 4 na. Kasyang Milga. Yung Sir 16 na 9 milu siya 9 na 9. Yung ko. So ball aka Tingroi wang sampang lusit lay. Mathalak kay bola kan 9 minutes. Mathalak kay crossing aka mium laga. Youngster FC goalkeeper na. Yon tak kui laga. Chui lagay ni Hershang milusit laga. Mr. Number 8 lead. Hershang milga Youngster 8 na singlay. 8 na sing laga. Block sak jana out shogay. Youngster FC wrong. Throwing aka sampang lay. 20 na 8 li. 8 li Hermilga, 20 li Minushit lay. 10, 17 na Kuilaga. Makamya akalayaw gida. Referee na whistle pang lagi na kong Minushit lay. Tingroi FC Captain Mr. Ayuna. Kataksang Mikway Grand lay. Mr. Ayuna alung ni mathalak kataksang nila. Goalkeeper na siyang nak-shock ka dyan eh. Mathalak kay ATM lak na eh. Mr. Number 10 Pamring na singlay. Pamring na singliga. Youngster 21 nang pay khuli liga. Sakchang dang hay rot lay. Sakchang dang hay liga. Mr. Ayuna kataksang kawai sa dyan eh. Kadaw gida throw in. Youngster na khuli liga. Mr. Number 8 Iharmi. 23 na pa Sadami Lushide. Number 8 na sakchang dang hom liga. Sakchang dang hom lay eh. Gulashi lagay na. Kataksing rock kay Tadley.
hor Pamring khai machura ko khok mi luere Mr. Yuna katak shang mi khai roundly Mr. Yuna katak shang mi khai roundly Mr. Yuna alungni mathalai na 3 line katak sang mi laga number 11 na 16 na paingorok na youngster na kholi shitley youngster with number 8 na passing play ball mathalak kai number 8 na Mr. number 13 tajne ka kateo ka kapang naugi da out sorry players pingli yari audience fina kamen radar lehi spoiler la tala hang tali ko chena na tum nila spoiler masak vai salo sabai ka kok fight salo kajang khat azui tournament li Youngster lagi na metik sami dakle ahila kapai mimning ne Mr. GS Khanyo ahi Manipur police ne chena awi active kasaji mathala kai head aga tok samai sabchang tong reo laga makhamia ah leo da saje khamrok le leo gida kajang khat này hi boiler maning này ka coiler này masang la layer la zong re Tingroi FC goalkeeper nak thakshang mi khwai ran lai Mr. Ashwin number 3 la ka thak mi khwai ran ai mathalak ai ne 3 line ka thakshang mi liga along ni section tang bang rock lai Mr. number 15 ayat na khoi liga Youngster number 8 mi lushi dai Youngster 8 na mathalak khai crossing aka mi lushi liga number 9 na khoi liga number 9 na khoi liga ka thak khwai section tang ran lai pass mi lushi dai 13 ni 13 na side lim shot 12 na khoi lushi lai 12 na khoi liga Tingroi FC with final ring ka thakshang mi liga mathalak khai etem akak sanai ka theo ka kchi nau gida out chokai rai oi toma bordo team khanina mathal ari nang yomi da khli kajang khat yari bing wini yang khong le le number 3 Tingroi FC with 3 Ashwin nak thak flying roundly Mr. 15 na blocks sa flying roundly Yenglo chui circle now sili mi jack ka shooting in apom dak leji kya khayang bhag lai ni mathalak khai ete mak sayet yo os hard to kick nei kacham khat mathak cham khat ei keeper na la ayiwa out ball by the governing nei ka goal box ni ting ta tak ji kacham khat hard to kick lak nei Tingroi FC na throwing mi lushit laga pang lagi ni herzang mi khwai nga nei Youngster 16 na singly 16 na mathalak khai bola ka thakshang mi hai number 13 ni mila 15 na khuli shit le 15 na khuli ga 8 li pass sa mi shit le
Youngster na single matala kai crossing a kami lushide Mr. Number 17 na defense salga dan kamera na koi lushide Shirin mi na single Tingroi FC with Shirin 17 na simpong naga sakchang dong hamrock lay iya kaya kacang kat audience ping na iya jidak lagi kacang kat melung sa jauh lagi Tingroi FC captain nak kawai ngan lagi Mr. Ashwin, Tingroi number 3. Ashwin nak sadly. Yang lo, hilik zipta khalai kacang kat ni ong chaud lay. Mathalak kai ball aga katak sami. Mathalak kai ball aga katak sami. Kacang kat. Sang nak khalak ball china. Checking keo kacina kita. Chukai rai. Mr. Number 9, Tingroi 9 na corner kick aka sampang lili ka katakong ni kawai ramplay yang lo apang lakhang rock tale apang lakhang rock ka pamdak lagi kya khayang phak le mathalak kai pol aka saung le pasinga khaliung ka Troin sampang lili na Tingroi FC number 11 na kuy kay het alung tong sang lili shite Youngster number 9 na number 9 na 15 na pass me 15 na number 12 pass me siya na sa tagong hotline number 30 na sa sibong na sa taga hot tali number 23 ni pass me na out chugaw kita Tingroi Youngster ba Troy na sampang ko Tingroi FC na single, Tingroi FC na number 17 ni mission mo siya di. FC na 16 na. Ako nila 16 na single away la. Yang lo, for Pamring kai, majuwa ko shot ni dere. Tingroi FC bang, free aka sampang play. Tingroi FC, Mr. Number 3, Ashwin, and of the fire round play. Ashwin nak tak sang milu sih deh. Kata ni kacang kat acui match sih matha chaud lay hiva ani shui ka pakhiva craft ina kerja dah ini tim khani na competitive salagan ngorang ni dak lagi kacang kat yari bing na yang laga kapak kui changi make hete na khong thadang raut lay silai nak tak sang milu la youngster na ki off na khuli shi deh 17 na sampang lili ka 20 nang pai khuli ka sabsang dang hang rock ka au chokai re Youngster bang 20 na throw in khuli ka pang lagin hersang mi atam first extra time first 15 half li khang jang sai re arila reolu shit for khanini shui net chi kachang khat ni ngong jot le hi kachang khat make it athamazang ka khong mang ma kan na ma nang ji team khani hina witness summit le kachang khat Youngster FC nashina craft ne Tingroi FC na perja ne
Anglo Shitley, Youngster FC in a Kajan Cut Grafney. Kala, Tingroi FC in a Perjani. Match continue saling hijere heli goal masang roka penalty kathak lepai ge kechan le kamini sinam thalaing romit le sakchang de kchau shop khshok roka ga yaroi bingni mek yang sak tak le hi changkat ning shi changkat de tim khani player bingni
Youngster na play 15 pass miliga. Youngster with off na back pass sami lushide 21 na along liga takshang mi 15 na hang rock liga 8 na kulga pass midar jan 23 na sampang lushide Youngster wi 9 ni pass miliga 12 na 15 ni pass lushide Mr. number 20 ni pass lushide 20 na mathalak kai bola ka along liga takshang mi liga number 13 na sakchang tang hang rock number 4 na 13 na sakchang tang hang rock liga number 4 na katak kachena out chogo gida Youngster FC Wang Youngster FC Wang China sampang play Youngster train sampang laga Hermit Vice sampang Randley Mr. number 8 lipas bizang matalakai crossing aka saye crossing aka ksajli kateu khchina ogida out chogere ajui match kachang kat yang phaja outlay Tingroi FC goalkeeper na Haimilga Tingroi FC number 3 Asunna katsang ni Vai Randley Lain nak tak sang miliga alung ni setlay ball chi alung ni setlaga sakchang tang reu hom setlay all this sakchang tang hom laga arila Tingroi FC ba Troy na sampang shitlay Tingroi number 4 ni harjang miliga number 4 na thalaka cross akasami kai sane ke tawgida out chogai Youngster na train kuiliga Youngster na Sinclair wila Youngster na chui line katachang miliga sakchang tang hai rock la het sa khai sang rock Mr. Ayu na katachang mi 9 and 8 na ngapai rock liga Mr. number 15 na along ni pass pathala khai aka number 13 ni mizang ushide number 6 na sakchang tang ham laga Mr. 6 na Mr. Ayuti ana chui line kathakajena Polji out choga wida Youngster wang train sampang shitlay mathalak khai match ni kachang khat ning yang le mathalak khai Tingroi FC goalkeeper na safe shot ka kala Youngster striker bing la mathalak khai ATM sai arila Tingroi FC goalkeeper na singa chui line kachang ni vang ran le chui line na kachang ni liga chui line na chatlay ball hi arila kachang khat ning yang chaut le hang rock liga Youngster na quickly Youngster 15 na sing liga 23 limit ay 23 na sing liga 23 na 15 ni milushide 15 na 23 li pasami liga number 20 na sing play 23 li hui hwai ngane kana shlagi na out show gida number 17 chirin ni hershang mi line ni hershang mi liga so ina ba Youngster lang sabung 23 na 17 na sakong pai le sakong pai le mathala khai ball akha mizang khai sai ka ball ji line ne ka teu ka kan chogo gida choina ka Youngster le sampang shitle Youngster 20 na pang lagai ne hershang milga Mr. number na het salaga 20 na mobile ga number 4 na kuli shitle Youngster captain number 4 na pang lagai ne hershang ni khai le chi line hershang milga number 15 na tatami liga Tingroi FC number 11 ano pasami vai ngai number 17 ni pasami liga Tingroi FC number 17 shirin ni Singapore ayar ni sing satre arila he call sang pai competition akhle yang lo mathala khai pol akhamiu mai ka pol keeper na nayong thada yon tap khui liga chui line hershang mer Youngster na single Youngster na 12 ni pass mi lushita 12 na Youngster 12 na pasami lushide 21 mathalak kai pola ka kathang ni hwang ran la block sang rock la kon ekam sakwai sai na Tingroi FC 8 na kon sang khai khang ran ni theo pang nau ida out chogai roi
Yarudo kabuk sak sabdi call area ma ashina shuda ball to hado khada ka huimiro tho hai no shida request sagri Youngster na single ka takshang fine roundly 21 na Mr. Youngster in number 21 na ang lig taksang fine roundly Tingroi FC na defense sa kwasa ng roundly mathalak kay Paul agak taksang ni Tincher salak kay Irene katew ka goalkeeper na mahayro kaga safe samere corner kick aka Youngster wang sampang play Youngster 9 na Mr. number 9 Mr. number 9 na fine run ay Mr. number 9 na corner kick katak ni kijere mathala khai bola ka corner kick aka katakung ni Mr. Ayuni hetzal ga number 11 na khoilu shitle Tingroi 9 na section dang hom laga 3 na 9 na section de pasami khoi rand le Tingroi FC ro thoi na ka sampong hitle Mr. number 4 na mathalak khai bola ka takshang milaga oka kapang nang bida chugai re khanupi namawai jogi da referee namam yathre chena arila Youngster nak takshang mi khwai rand liye Youngster na katakshang mi khwai Desire Mr. number 21 Youngster 21 na katakshang mi khwai randley matalagay na chui lagay na alung ni katakshang mi laga section 30 defense sang rokley section 30 defense sang number 4 na panglay na katakshang mi panglay katakshang mi laga number 4 na section dong hom laga troy na sampang yogi na matalakay katew ka tanaw ay jogi da number 4 Youngster captain Mr. number 4 na Hermit Rai Randley number 4 na 21 ni Mitaya 21 na along ni kataksang milaga Mr. number 13 na khulil ga 23 na pass mitalo shide Tingroi FC goalkeeper na vam su khulil kataksang mi Rai Randley Tingroi FC goalkeeper na khilai na along ni kataksang milaga section ke het sang roke ka goalkeeper pas sang rokai ne arena chilain ka taksang mi dille goalkeeper na Tingroi FC 4 na het sasang wi Mr. number 7 na single section dang hot mahing rock le number 11 ni pass mili number 11 na slightly pass bidaja na 21 na defensal 21 na chilain ka taksang wi number 15 ni het tong sang laga number 7 na single number 7 na alung ni Paul Mizame number 4 na het salo liga Youngster 16 ni sampang ni shitley Paul ji ala Tingroi FC long sorry na kasampang play
chui lagina corner kick thade her zamilga Mr. number 15 attempt sa fai rane Mr. number 17 attempt sa laga ti o khatri naw gide out chokai ri Youngster wi captain nak takshang milga number 9 na kui fai randle number 23 limi 23 ni head sa laga number 13 ni milushit ga 23 na sing tatla ri la 23 na sing laga 23 na sing la ri la Paul ana mathala kai Paul aka crossing liye ka Tingroi asi goalkeeper na thanai da su khu le Tingroi FC goalkeeper na kathakshang ni alumni number 15 ayat na pasata miluga ayune head tongshang ni number 8 Tingroi number 8 asingle number 8 ni singa cycling bitalu shide number 20 ni control sa kunga 23 ni pass ni number 15 ni mishok laga number 15 na section tang bang rock le 15 na 15 section tang bang rock le 17 ni pass samilul 17 ni pass sa shot milu shide ka teu ka kabang naw gida out chogai ri Youngster na throwing wheel ga 23 ni harsang ni mathala kai Paul aka along ni kapsang mi Mr. Ayu ni head sal mathala kai Paul aka along ni kapsang milu ga ayu ina section tang home rock le section tang home rock le section tang home rock le goalkeeper na type sal ga Paul higon tap khule re ka conclude di sakzu akhleo gida Mr. Ayu Tingroi FC na single number 3 asun nak tiksang mi khwai ranai re mathalai na tiksang mi lega 23 na khulu shide 15 na khulu ga number 13 ni pass mi shide 13 ni pass mi lega 13 na single 13 na mathalak khai ATM sai ka kateo khatri na gida out chogai re Mr. Ayuna katakshang mere chui lai na sagan na sing stile ngapai rock laga Youngster na khuli shide so defender bung na katakshang milu shit lai number 6 na Ayuna head sasang liga so chui na khuli shide Mr. 21 na mathala kai bola ka katakshang milu defense bung na head sasang mere 23 na single 15 ni pass milaga 15 na single Youngster 15 na 21 ni pek pass sa milaga mathala kai Paul aka along ni kapsang milu shide Mr. Ayuna head sasang mere 17 shirin mina khuiluga Tingroi FC wi 7 na pass side limit ai mathala kai Paul aka midai mathala kai Paul aka khamine goalkeeper na thana aida khuiluga chui lai nak taksang milu shitle number 10 kamrat na pass sa milu shide 17 na single Tingroi FC 17 na single Tingroi FC 17 na single pek pass sa milu 15 ni pass milaga sabchang tang bang rock le number 15 na kuilu shide Youngster 4 na mathalai na Paul katakshang milaga 13 na single 23 ni hawai rani Tingroi FC number 8 na kuilu number 7 ni pass milu shide number 7 na pass sa hawai ran laga mathala kai Paul ka Youngster na katakshang milu shide Mr. Ashwin na kuilu ga Tingroi FC 3 Ashwin na kuilu mathala kai Paul ka katakshang laga yo kya ka khamatha attempt play attack sang khat le ye kachang khat Youngster goalkeeper hila pang chaw de le ye anaka kathakchi ball boy bungna ball phal nam sam phang brak ji u ka khnang le le number 4 na pangai ni hersang milaga number 4 na 8 li Tingroi 8 na single Tingroi 8 na mitalo shide side li number 17 ni mizang laga goalkeeper na kuli shide Youngster na single Youngster 8 na milaga 13 na kuliga number 4 na takshang shide number 4 le milu shide head sa miluga
number 8 na defense sali shitley youngster na youngster with 16 in for the section tung hom rock le section tung hom laga goal sang khwai ngaran lakra da section de le kajung khat kya khani yong kle kha ni yong lak ke na kong ri da la referee na khion khi kham lai mi da khi ka whistle lam khong ni thuri Tingroi FCV captain na katak siyang lagi jere chulay na katak sang laga sandor sang pay hai number 17 na kupong laga ngapay ngokle awi la youngster with 20 na sing laga 17 aning hai ngok laga out sa ko gida youngster with lang for bolak sa pangli 17 na defense sa laga number 7 ni milushide Tingroi FCV 17 na sing sa tala team kanina mata ay nang rumi dak li kajang khat audience kali mikhyang sampang dili sa changtang hay ngok daga makhami akli awi da Youngster FC Mr. number 8 nakatakway round le Mr. number 9 nakatakway round le number 9 mathalak khai pas milak da section da round le mathalak khai pola ka misang lakai yang lo goalkeeper na mathalak khai save sai mathalak khai save sala ko ha atam chao gida team khanini hi ka pai maning ni ka changkhat youngster FC hina ka changkhat ashina craft nei Tingroi FC na percha chawi gi ji yari bing na thaidle ye Achui match ba mai khut chok rok ta le yari bing ni roi sali shit le Paul bing ji hivakili ka kriu ni lo ji yari bing ni roi sali shit le Achui match ba penalty kick na kup sang la oi ki pasin ni wini le ki pasin ni chung mai sang ni le ji malung ka sang rok ta le Chị comment đến đến ba quay nữa phải không?
Youngster FC, Mr. number 15. Mr. number 15. But a crying run, Tingroi FC goalkeeper now. Ready sadly. Mr. number 15, Youngster Ayat. Couldn't cut. Tiebreaker. He right out of lane. Goalkeeper now. The teacher Bebeka had a safe sassively. The strengthening Rantley. Number 15. Ana Batalagan Katapura. Youngster FC. Number 15. Ayat na. Call Akas Korsairai. Keeper na. Sakchang the safe sa flying Ranjine. Ka Masara Tugida. Ara. Tingroi FC. Mr. number 7 na. Katakavai. Maranai. Tingroi FC with 7 na Katakavai Randley. Youngster with goalkeeper na Ready Salaga. Number 7 na Yong Hunga. Matalakai bola go safe sana kaina. Safe sana kaina Tingroi FC. Call number 7 na Kasakliga. Score he away 1-1 in the lead. Tingroi FC 1, Youngster FC 1. Youngster FC number 8 na Koran Saliri. Youngster FC Mr. number 8 na Katakawai Koran Saliri. Matalakai bola ka Katakliga. Youngster FC Mr. number 8 na Paul Akas score Saliriga. Arihi Tingroi FC 1, Youngster 2 the late. Tingroi FC captain Mr. Ayu Anak Takwai Yong Jairi. Referee Paul Miliga Paul G penalty spot Chile Heiliga Katakawai Ranai. Tingroi FC number 6 of the fight to the Rantley. Matala Paul Abu Katakliga Mr. Ayu Ana goal score Akasaliri. Youngster FC 2, Tingroi FC 2 each in a Saturday. Youngster FC Mr. number 20 na ball Quilliga Katakawai Randley. Youngster FC Mr. number 20 na Katakawai Randley. Whistle from there 20 na Batala kaina Kitapa keeper masay sana kaina call sang Mary. Youngster FC na Kachum Katakai Tingroi na Kani Arila Tingroi FC Mr. number 10 Kamarek Anak Katakai Taire. Mr. Kamarek na Katakai Desire.
referee no whistle calling the second mathala in the second now one in the call saying the Youngster FC3 Tingroi FC3 the 3 each in as a delay Youngster FC Mr. Number 13 and it's crying on layer Youngster FC Mr. Number 13 and it's crying on layer Mathalak Kai Mr. Number 13 of technical calls on Leore Tingroi FC number 11 right Leore fans ping me also the by meaning me Malung chang lucky na Tom Minrock to lay Tingroi FC number 11 of the try Maran Pingay Mathala Kai Pola ko tatlo so Safway Maran call sangay score he 4-4 in the lead Youngster FC 4 Tingroi FC 4 score Rajan Sakali Number 4, Youngster week at 10. And it's a corner on later. Number 4, Mathala Kina, Rairo Nina, side look at Tingroi. Youngster FC 5, Tingroi FC 4, the lead line. Tingroi FC, Mr. Number 9. Mr. Number 9, look at Tingroi. Come on, sadly. Tingroi FC win 9 to try from one sadly. He's a maker. Extra Mirali all by the legally. Tingroi FC win 9 to try one being Youngster goalkeeper in a safe sack right around Lee. Mathala Tingroi FC 5. Youngster FC 5 to score he right change at the lead. Youngster 16 look to play right around later. Youngster number 16 look to cry. They decided. Oh! Tingroi FC goalkeeper na safe sana khalake. Kyak thang na gazang khai ne. Mathak sang khatle. Youngster 16 na score salo here. Awida Tingroi FC Mr. number 15 na. It's a cry from one sadly. Tingroi number 15 na ready salo. Isang kawin ko. Tatap nito. Right salo. Right salo siya. Youngster number 9. Youngster number 9 nakatakvay. Nangtalo siya today. Tingroi FC goalkeeper na safe sakvay Randley.
Youngster 9 nak kawain ranai rai. Kacangkat fans ping nak tom dak le kapai maning ne. Team kanini shoot fans ping le link shi na pongshot le. Number 9 nak kawain. 47 rai. Usang kong ni ka. Kawain ranai. Tingroi FC. Goalkeeper na. Mathalak kai akasif salaga. Mathalak kai akasif samire. Tingroi FC. Tingroi FC. Number 4 na. Ningyang unnaw gida. Officer C. Kushok kaway. Athangui, yellow card chili, marak may machura ko kushok ni Lueri. Kazankat interesting sajad lay. Tingroi FC, Mr. Number 17 Shirini Anna. One kata kawain ranai rai. Seven din nak kata kawain ranai. Mr. 17 Shirini nak kata kawain ranai. Yang sana ke? Mathalak ke? Kau kata Kazankat Youngster FC Tingroi FC rawlaga Youngster FC kelashi lagina shi downside Tingroi FC le final akamahi shi final wazangai le gi ore ni chithai ni shitle Kacangkat ningyang ungchau hai match akang salak talay itu ni next match na Hawkok versus Pujon Leo kita ligli The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023 semi-final first match, Tingroi FC versus Youngster FC. Tingroi FC na Uyera. Tingroi FC versus Youngster FC. Tingroi FC na Uyera Yarina. Agshida Tingroi FC wang pang marangin ka pemise. Congratulations Tingroi FC. Jainara next match Pujon FC versus
Hawkok FC. Semi-final second match, Pechon FC versus Hawkok FC. The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023, the first match of semi-final, that is Tingroi FC versus Youngster FC. Tingroi FC na UAE GA na next match ngaragi jihi Pechon FC versus Hawkok FC. GA na Pechon FC na Hawkok FC we player list pingja announcing booth hili kurami khwai ngahotale. Tingroi FC lila congratulations da hangai lushitale Pechon FC Hawkok FC na shi player list hili kuramilo Youngster FC na la mathala ngai nang reo mi khai chiwang na shi lila congratulations. Hangai lushitale Youngster FC mayu manai da shimhanong aurei masase aching zin hi concert night ne tangkhu wila sagathe bing kotong ragi gichi nei jena Youngster FC national pamilo national semi finally kakawang congratulations sa hang lushit ke Tingroi FC versus Youngster FC ngreol ka Tingroi na yui hawe ara Pechon FC versus Hawkok FC ngreora chi na Pechon FC na Hawkok FC we player list announcing booth hili kukhira miaulu atam na huida khaya thishuda warm up sa ku Cleo da Ishihi semi-final with second matching Ryok Vaisaura. ，Pechon FC